Lömerya Merdin'in satranca kişiki hat liderxistin de çar kategorikan da 35. kez tevli peşbazı bun sporvarin serkefti xelat iştendin. شارەداری و قەیمەقامیە مەحسەرتا مێردینە و نونەرتیە باژارا فێدەراسیۆنا سانترانجê li navçeyê turnuvaya kişikêl darxist. Turnuva di çar kategoriyên cuda de hat kirin. Nezika 105 genç katılmışım. Hoşik bu duru devam kir. Hem aile bazlı hatın hem zaruatın heyecan hebu. İş bu bajar etme, mahsar etmeci hoşik bu en azından ve turnuva hem gençlik spor destek avanayı, kaymakamlık, belediye, tevde hem kamu kurum kuruluşu vatandaş olarak vinam sahiplenmiş bun. Teşekkür ederim. 105 zarok û ciwanên ji 18 salî biçûktir beşdarî turnuvayê bûn. Îro satranç turnuvası çêbû, satranç turnuvası xweş bû, ez bûm birincî, kêfa min e, herkesî wilo xwe lîst, xweş bû. Ev bû du car dikim satrançê, sala di Mêrdînê bû, îsal vêdekê çêbû. Pêşbazan hewilda malbatê wan jî bi kelecaneke mezin li wan temaşe kir. Zarok û ciwanên serkeftê xelat û diyarî jî standin.